Ni inshuro yawe ya kangahe gucuruza muri Expo mpuzamahanga? Ni ubwa mbere ugiye mu kindi gihugu? Inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro bica hano ku Muntu TV, tubahaye ikaze mu kiganiro Umuntu Abeho. Uyu munsi turiko turagendera abarundi baje mu murikagurishwa ririko rirabera hano muri Kenya. Turi kumwe n'umwe mu barundi atubwire amakuru y'urugendo nuko bariko barakora buno bucuruzi hano muri Kenya. Kaze utangure uramutsa abadukurikiye. Nagiye wanje twiramo na Jean Claude sanze mba mu Burundi n'ucuta cy'u Burundi nkuko mubibona sanzwe mpingura igisabune mu mavuta y'umukaratusi hamwe na chai. Aya n'amavuta y'umukaratusi hamwe na chai. No kuvuga igisabune nkuko musanzwe mugibona, iyi ni isabune ikozwe mu mavuta y'umukaratusi hamwe na chai. Nitashiramo na aloe vera, hanyuma bigaca bituma agasabune kamera neza cyane. Yego, watubwiye ngo abikozwe mu mavuta y'umukaratusi. Aya marangi ajamo gute rero niba ari umukaratusi ukoresha? Murabona ubwa mbere hoho amarangi avana n'uburyo umuntu ashatse gukora isabune. Kuko nk'ubu urabona ibiye ni shampoo, kugira ngo ushobore kuronka ibara risa gutya ari mba mfise karoti. Murabona karoti ukuntu usanzwe isa ibara risa gutya. Hanyuma aha naho kugira ngo ushobore kuronka ibara risa gutya ari ndamenya ubundi buhinga bundi shiramo kugira ngo nshashishamo kure ajya makure atandukanye kandi atonona urukoba rw'umuntu. Bivuze yuko rero aya masabune yawe akozwe mu bikoresho by'umwimerere. Yego cyane. Ku buryo umuntu akoze kuri iyi sabune uwiyuhagiye akoreshejeyo adashobora guseruka canke ngo uruhu rukuburuke. Nuko kuvuga ko ino sabune ni nziza cyane, ikozwe mu buryo kama, nta kibazo na kimwe bishobora guteza kumara. Kuko n'u Burundi barasanzwe bayimenyereye, wanashaka sijya mbere ngiye makware mwena. Nuko kuvuga barayizi cyane mu Burundi. Ndibuka ko haraheze muri iyo mwaka uheze hariho umunsi wahariwe aba jeune entrepreneur bagira baba nukuvuga umunsi wariwe innovation week. Nukuvuga bafise innovation. Ico gice cyateguwe, uwo munsi wari wateguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uwo munsi niho yarari na kano gashampo arakazi cyane. Yego yarakaguze. Sukuvuga ngo yarakaguze mugabo uwo munsi twarinje no kukirimba cy'umukuru w'igihugu kubera kano gasabune. Mugiye gusobanura ivyako. Yego tugiye kumenyekanisha ibyo dukora. Koperative yanyu mu gutangura no mu kubandanya ibikorwa byayo uburyo bwagiye burava he na he? Ku bisanzwe koperative yacu uburyo twabanje kubukura mu yacu maboko. Hama mugabo turabona ko hariho ahantu tudashobora gushika. Tumaze kubona ko tudashobora gushika, warumvise umugambi watunganije mu rwego rw'igihugu bita PAES. Ni nabo rero baciye baradepoje imigambi yacu turaja mu mahiganwa. Tumaze kuja mu mahiganwa muri commune nsanzwe mvamwo ncamba uwa mbere. Commune ya Commune Isare ya kera. Mugabo no munsi turi muri commune Muhanga shasha ino munsi. Hanyuma maze kuba uwa mbere muri commune ncanja guhiganwa mu ntara ya Bujumbura. Ncamba uwa mbere. Maze kuba uwa mbere baca bampa amafaranga ashobora kugira kumfasha mu kugura ibikoresho. Ibyo mushobora guhindura bino byose mwamaze kubona noroho. Ncamba nakuja ku TV
intambwe muyigeze ko rero ubu muyibona gute ugereranije nuko mwatanguye? Ku bisanzwe intambwe tugeze ko uno munsi yashimishije kuko murabona ko kare twaradukorera mu gihugu cy'u Burundi ariko urabona ko tumaze gushika no muri East African Community urumva kare uvuze no bwa kangahe ugiye gucuruza mu bindi bihugu? Dubaye bugira kabiri bwa mbere naragiye muri Sudan ubu naho urabona ko nje ngaha muri Kenya kandi ndafise byinshi biri ko n'ahandi nzogera. Muri Sudan ubucuruzi bwari bumeze gute ico gihe? Warungutse? Narungutse rwose. Kuri iyi nshuro naho? Kuri iyi nshuro sinovuga ko twungutse kubera ko abantu benshi basanzwe bamenyereye hano batubwira yuko kino kibanza cyoroshe cyane gishikamo abenegihugu ku buryo bworoshye kuvuga ngo ni ikibanza c'abantu batunze cyane ngo cinjigwamwo n'abantu no kuvuga bari ku rwego rwo hejuru. Usanga rero abantu basanzwe bagura usanga burya kenshi usanga ari bajya abenegihugu bamaze kumenya acari ko hari umuntu nk'umubosi dufate nk'umutegetsi nk'umushingamateka usanga kenshi bagenda mu mashopping cyangwa mu masupermarket mugabo aje nko ngaha usanga ibintu ashagomba abona ko umenga iyo bifata neza ariko umwenegihugu mutoya umubwiye akumva akanovera ka bino bisanzwe byandaza agenda. None aya masabune yawe rero musanzwe muhingura murayasubiza mu Burundi canke murayasiga ngaha muri Kenya? Anye turiko turarondera partenariat n'abantu basanzwe bari ngaha anye b'abarundi basanzwe bari hano muri Kenya kugira ngo tuje tugira point de vente aho dushobora kuza turajyana ibyo bigenezo byacu bashobora kuza barabona abanyakenya byoroshe abantu bamaze Yego murakoze cyane rero uwo barondera kugira ngo mushobore gukorana yo barondera kuvyaye biharuro jewe ushobora kugirana kundondera ndafise ino business card nkuko mubibona ayifise hano arashobora kundondera yitwereke business card yanje iri arashobora kundondera kandi anarabyoroshe Yego murakoze cyane. Ijambo rimwe rero kuri ku barundi bandi basanzwe batitabira ubucuruzi nk'ubu? Ikintu cya mbere imbere yuko nobwira abandi barundi nobanza gushimira umukuru wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yashoboye gutegura ino ntunganye akatworohereza twebwe urwaruka tukiri bato kugira ngo dushobore kumva ko natwe urwaruka dufise ijambo mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma bagashobora gukorana n'izindi ndongozi bafatikanije mu buyobozi kugira ngo bashobore kudufata ku kiganza bashobore kutuduza hama dushobore gushika kuri urwego hama nkaca ngenda mpamagariye abarundi bagenzi banje yuko nabo bokumva by'ukuri ko kuguma mu gihugu kimwe ataba ari byiza ahubwo bashobore guca kuza bararondeza amasoko hirya no hino mu bihugu bitandukanye ndetse wanashaka n'ibihugu bahana urubibe kugira ngo dushobore kudarondeza uburyo ahatandukanye ni ukuvuga abe make tuyaronye mugabo kandi bitano. Urakoze cyane. Ahora neza mwese kuraraba urugendo gufari bakwiye ku mazina asanzwe nitwa abateganiye abandongo y'isosiyete Futura Design Factory isanzwe ikorera mu gisagara cya Bujumbura. Ni sosiyete ikora ibirato bivuye mu nsato z'inka z'impene n'ibindi bikoko. Tukaba twaje ngaha muri Kenya kuri Uhuru Gardens kugira ngo twerekane ibyo twakoze muri East Africa muri Bakari Mukazi. Ibyo rero twajemo kugira ngo natwe twereke ibindi bihugu n'andi makungu natwe ko dushoboye gukora ibikorwa by'iwacu no kwiteza imbere. Ibirato mukora hano muri Kenya mwabonye abanyakenya barabishimye babiguze babinezererewe bimeze gute? Yego benshi barabishima ariko bivanye n'uburyo kandi mukaba muzi ko na Kenya isanzwe ikora ibintu byinshi
barabishima cyane mugabo suko nta mahera menshi twaronse ikibanza batuzanyemo atari umuntu wese ava kubikinamo. Ibirato mukora ni iby'ubwoko bwahe n'ubwahe? Turakora amasandare, turakora ibirato by'imanza, amabotine ndetse n'amasakoshi ariko tutazanye n'ibindi byashoboye gutakara, amasentire, reka ibintu byose biva muri kwire byose turabikora. Ku buryo mwokora n'umufuko wo gutwaramwo impuzu canke ibindi? Yego, amapote, bagaje, amasakoshi byose turashobora kubikora. Umufuko wo gutwaramwo ibyo bintu byose, ikintu cyose kivuye muri kwire turashobora kugikora. N'ubwa mbere mwitabiye igikorwa nk'iki canke musanzwe muvyitabira? Si rya mbere kuko iyi ni inshuro igira 45 bitunganywa, twaragiye uheruka mu bindi bihugu nka Sudani, mugabo hoho byaragenze neza, twarashoboye ku rugero rushimishije. Sudani mwashoboye kunguka birabanezera? Nta na kimwe cyane mu byo twatwaye, aho twari kumwe bose baragurishije. Ubu naho mubona bimeze gute? Muraza kubitahana canke murabisiga hano muri Kenya mutwara amafaranga? Byinshi mu byaguzwe haguzwe ibintu bisanzwe ari by'akaranga, ari ibirato ntitwagurishije cyane, mugabo turoza abaturangura bashaka kubigarana, turashobora kubirangurisha kuri abo bandi nabo bakabicuruza. Murakoze cyane kuri aya makuru muduhaye. Yego, namwe. Witwa nde? Abanyarwandakazi biteza imbere, abacuruza ibijyanye n'inyunganiramirire, kuko hano muri iki bihugu 8 ari tuza gusanga mu gihugu hari ibintu bitarimo tukazakuza mu gihugu kimwe. Urugero nk'ibyo dufite icyitwa igisura. Igisura ni umuti mwiza cyane, ni ibiryo byiza cyane birinda abantu bikabagirira umumaro. Hakabamo umugerasine. Umugerasine ni umuti kandi ukaba n'icyayi cyiza gikora ku buzima bw'abantu. Twabizanye hano rero kugira ngo tubyereke abatabifite bakigurire, natwe tugure ibyo badafite. Ni ukuvuga ngo dufite ibintu bitandukanye cyane n'inyunganiramirire, namwe murabyibonera. Urugendo rwanyu rwari rumeze gute mu kuva mu Rwanda muza hano muri Kenya? Kuva mu Rwanda tugera hano muri Kenya, urugendo rwari rwiza. Leta yaraduteguriye iduha imodoka zidutwara tugera muri Kenya. Dushyitse muri Kenya batwakira neza, bakatujyana urugero n'ubwuzu, n'ibicuruzwa byacu twaratuye kandi bigenda neza. Mwacuruje muraronka inyungu? Twaronka inyungu cyane. Amafaranga ya Kenya ari hejuru y'u Rwanda, turacuruza abona amafaranga baguhaye kubarira ibicuruzwa. Tugashimira igihugu cyacu cyaduteje intambwe kugira ngo tuve iwacu mu Rwanda turenge Uganda tugere muri Kenya. Ni intambwe ishimishije ko kuba igihugu cyari cyaguhaye ubwo bushobozi n'ubwo burenganzira. Usanzwe ujya gucuruza mu bindi bihugu canke ni ubwa mbere? Ni ubwa mbere na cyane, ibyo niyo mpamvu mba mubwira ko ari ibintu bishimishije igihugu cyacu cyadufashijemo, birarenze, biranejeje cyane. Turashima umuyobozi wacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ni umubyeyi mwiza cyane. Ego, murakoze cyane. Murakoze namwe. Witwa nde? Nitwa Joseph Habineza, nkaba nkorera mu Rwanda, nkaba naje muri exhibition cyangwa se iyo bita Duakal cyangwa se East Africa Community. Tukaba turanganira. Gucuruza gutya ni ubwa mbere canke wari usanzwe ubikora? Uja mu bihugu bijyahe n'ibyaha? Ujya mu bihugu byo muri Asia cyane cyane. Uyu munsi rero muri ibi bikorwa mumazemo iminsi hano wararonse inyungu? Nta nyungu twabonye. Kubera iki? Bitewe n'ahantu badushyize. Hameze gute? Badushyize mu nkengero y'umujyi, rero kandi badushyira ahantu hasa nk'aho ari kanjeri yawo, kuko aho bari bateganyije kudushyira ntabwo bari bizeye umutekano wabo. So biba ngombwa yuko badushyira ku ruhande, kuko ho byagaragara ko hari umutekano. Ariko abantu rero aha hantu turi barahatinya cyane, bazi ko ari kanjeri yaho, bazi ko ari ahantu hatajya hakinishwa. Akaba ariyo mpamvu abantu bose batigeze babona uko baza, kubera ko banahatinya cyane,
kandi habayeho ikibazo cyo kuba bataramamaza mbere y'uko tuhagera wabishyira ku maradiyo ku mateleviziyo wenda uko biri iyo baba babishyize ku mateleviziyo cyangwa se kuri radiyo kuko be n'abantu bakabagana n'ahantu baherereye uko biri bakabaye baraje bakareba ibyo gurisha cyangwa se ibyo twazanye. Ucuruza iki n'iki? Ncuruza ikawa, ncuruza urusenda, ngacuruza isombe, ngagurisha na wayini y'igisheke, ngagurisha na ji. Ibyo washoboye gucuruza n'ibyahe ibyo bakunze hano muri Kenya? Ikintu bakunze cyane cyane ni isombe. Isombe? Na teveya. Isombe ryawe rihinguwe gute? Isombe mu Rwanda bahinga ukaryane bashyiramo imashini kugira ngo ryume vuba kugira ngo turyohereze mu mahanga. Rimara igihe kingana iki ribitswe gutyo? Imyaka 2. Imyaka 2. Ubundi uritetse rikaryoha nk'ibisanzwe? Okay. Nirihe jambo wabwira abandi banyarwanda basanzwe bakora ubucuruzi busanzwe mu gihugu cy'u Rwanda? No kubashishikariza gukora kandi ugashishikariza gushora imari. Hari abatinya guhomba, ntabwo ushobora kunguka utashoye nta n'ubwo ushobora kumenya ubwenge iyo wahombye umenya izindi kata ushobora gukina kugira ngo wirinde igihombo cy'ikindi gihe uzabaho aho bitewe n'ahantu uzaba wagiye. Ni ukubashishikariza ngo bakore bakajya batinya gushora imari cyangwa se ngo bakuremo amaboko mu ntoki bagerageze gukora kandi bajya bagerageza no gusohoka igihugu barebe icya abandi ibindi bihugu baturusha. Burya iyo usohotse igihugu nibwo urusha no gufunguka mu mutwe kurusha uko waba mu gihugu wawe. Abatinya kujya mu bihugu bitewe n'uko batazi ururimi ubabwira iki? Ururimi kirabonye, ururimi rwigishwa n'inzara. Iyo ufite inzara ururimi urarumenya. No mu ishuri kwiga indimi yego ni byiza cyane, ariko ku bantu bajya batinya kubera ko gusohoka igihugu kubera gutinya ururimi rw'ahandi, iyo ugiyeyo ufite inzara nibwo wihutira kumenya ururimi rwaho kubera ko hari ikintu ushaka kuronkayo, bituma rero ufunguka mu mutwe kugira ngo urusheho kumenya ko wabiri. Urakoze cyane. Witwa Itanshaka Emmanuel, umuyobozi wa kampani bita E&G Gold Limited Rwanda, ikorera mu Rwanda mu mujyi wa Kigali no mu burasirazuba. Turahinga urusenda tukanarukora tukarutunganya, turarwihingira tukaruhinga neza, tukaruhinga mu ruganda, tukarutunganya mu byuma byiza by'amamashini agezweho atajya agira umugese habe namba. Urusenda rugashobora kuba rwamara umwaka rukiri ruzima rutarangirika kubera kuba twarutunganyije neza guhera rukiri mu murima. Iyi kampani rero ikora neza, ikora ibintu bijyanye n'ibyo kurya, n'urusenda gusa n'ibindi by'amafu y'ibikoma n'ibindi bitandukanye. Rero natwe twitabiriye expo ya EAC ndengamupaka mu Rwanda, bivuga ngo tutari mu Rwanda ariko bwa mbere. Ubundi dukora ama expo yo mu gihugu na iriya expo ibera Gikondo y'impuzamahanga, ariko nibwo bwa mbere dusohotse igihugu. Byagenze gute rero mu gusohoka igihugu? Urugendo rwanyu rwabaye neza cyangwa hajemo ibibazo? Navuga ko nta bibazo bidasanzwe byabaye, ibyabaye ni rusange. Mu bucuruzi habamo kunguka cyane, hakabaho n'igihe wenda utanunguka, ariko wageze ku isoko ntabwo twungutse cyane. Ibyo porodagiti twazanye twacuruje 1/4. Turimo gusoza totari twayikoze, twasanze twaragurishije 1/4. Ahangaha abantu bakunze porodagiti yacu bajyaga bayibona baje mu Rwanda, banejejwe no kuyisanga hano. Nashoboye kugirana amasezerano n'abashoramari ba hano Nairobi n'abavuye China, ariko bansanze hano. Bagize imikoranire y'amakontakiti yabo twayatwaye, hanyuma n'izi zisigaye ntabwo ziri busubire mu Rwanda. Hari abantu benshi bari busigarane inaha
bakajya bazicuruza hanyuma tukagira imikoranire myiza yo kuzajya mwoherereza n'izindi serivisi zacu. Okay. Ni irihe jambo rero wongera ko ku bijyanye n'ubucuruzi bwabo? Ubucuruzi cyo kuvuga nashimira ibigo bya leta y'u Rwanda byashoboye kudufasha gushyira ku rutonde rw'abitabira kuza hano Nairobi, babonyemo n'inkunga y'igihugu, inkunga zitandukanye n'ubuyobozi bw'igihugu twarazanye buri hano kugira ngo bashobore kudukurikirana ibibazo twaba twagirira no mu kindi gihugu. Iyo ni ishimwe rya mbere twashima. Ikindi ni gushimira abafatanyabikorwa batuguriye n'abatugaragarije ko batwishimiye, bavuye mu bihugu bitandukanye. N'ejo hano haje ambasaderi w'igihugu cya Uganda n'abacuruzi bo muri Uganda, barya kuri izi nsenda barishima, bavuga yuko tuzagirana imikoranire zikajya ziva mu Rwanda zijya mu Uganda. Murakoze cyane. Turi kumwe n'undi muvyeyi hano acuruza bimwe mu bicuruzwa birimo amavuta meza yo guteka, nawe atubwire uko ubucuruzi bwiwe bwagenze muri ubu bucuruzi mpuzamahanga. Utangura utubwira uko witwa, gereza mikoro yawe ku muntu. Warashoboye gucuruza? Oh, mwihangane. Mushobora kurondera abandi bashobora kubigura hano muri Kenya kugira ngo mutware n'amafaranga na makeya. Amazina yawe? Cyagenze neza gakeya kuko bisa naho abantu bamenye Ni inshuro yawe ya kangahe gucuruza muri Expo mpuzamahanga? Ni ubwa mbere ugiye mu kindi gihugu? Okay, ubyakiriye gute rero? Bwiza utunganyije neza, bufite ubuziranenge bwose Rwanda Standard Board, Rwanda FDA, burapimye bumeze neza kandi yifuza ko bwagera n'ahandi hose. Tunasanye ntibaracuruze, hari abifuza kubufata bakanga ariko ntabwo turagira Okay, urakoze cyane ku makuru duhaye.